Na sobotu dlhší slunečni periodi horúčava. Rozvoj pochmarenosti može spričiniť zjavenie kratkotrvacích lokálnych ljejboh so shirmenjom. Vitor slabý, južni i juhovostočni, a popoladnju premenljivoho na prijamu. Pricisok budze kolo normali. Minimalna temperatura budze po 24, maksimalno dnjova po 37. I na večer budze ceplo, a mestami možljivi ljejbi. Temperatura na 22 hodin budze po 29 stupnji. Na nedjelju budze tiš horúco so slabšim dňovým rozvojom pochmarenosti. Vitor budze slabi, zahodni i sjeverozahodni. Pricisok kolo normali. Minimalna temperatura budze po 24, a maksimalna dňova po 38 stupnji. Na ponedjeljak uglavnom slunečno i horúco so maksimalnu temperaturu po 39 stupnji. Po poladnju i koncom dňa budze nestabilno so rozvojom pochmarenosti i zjavenjom lokalnih zaporoh so shirmenjom perše na severu i zahodu Srbiji. Na vtorok prihodzi zahladzenje s diždžom u šitskih krajoh našej žemi. Očekuje se, že temperatura spadnje iza 10 stupnji, ta na sredu i štvrtok všadzi budze spod 30 stupnji.